Өнгөрсөн хугацаанд бичсэн тэмдэглэлийнхээ жижиг хэсгээс та бүхэнд сонирхуулахаар аваад ирлээ. За ямар учиртай юм гэхээр тэмдэглэл гэх зүйлийг хүн төрөлхтөн яг одоо ойлгохтол бас нэлээдгүй хугацааг туулж миний хувьд тэмдэглэл хөтлөнө гэдэг нь болсон үйл явдлаар л хязгаарлагддаг байлаа л да. Харин одоо тэмдэглэл хэрхэн хөтлөх вэ? Тэмдэглэлийг бид нэр яаж өөртөө ашигтайгаар эргүүлж болох вэ гэдгийг эргэлхийлэгч подкастаар өгүүлэхээр энд би зогсож байна. Хүмүүс нэг юм гайхтгалтай ингээд цаас бал хоёрыг нийлүүлээд ингээд юм бичээд хэрэгтэй юм уу те? Энэ дижитал иргэн үед баг компьютер дээр ингээд шивээ явуулчих болох юм шүү. Харьцангуй ойлголттой. Миний хувьд бол яг ингээд цаас балыг ингээд бичнэ гэдэг бол маш их олон булчин ажиллаж байгаа. За тэр булчин ажиллахынхаа хэрээр тэрүүгээр дамжсан бас тархины үйл ажиллагаа сайжирж идэг гэж ойлгодог. За энэ хөө байндер дотор материалуудаа хийж зэгцэлж болдог. Энэ давуу тал нь бас энэ байндер дотор байна шүү. Манайхан байна. Ер нь одоо нэг эргэлхийлээд нэг өөр тэмдэглэлийн дэвтрийн тэр хайгаад байна гэж би бодохгүй байна. Яагаад гэхлээр энэ 3P binder гэдэг энэ зүйл бол энэ тэмдэглэлийн дэвтрийн маш том оргил үе. Канкюхён гэдэг хүн бол binder гэх зүйлийг binder тийм ээ тэмдэглэлийн дэвтрийн binder гэдэг нь болохоор юм нугастай хөлбрийг хилээд байгаа. Энтэй учирсан оноо энэ номон дээрээ бичсэн нь 1989 оны 12 дугаар сард мэдсэн гэж. Өнөөдөр би 2024 оны эхний улиралд энэ binder гэх зүйлийг мэдсэн. Ингээд 2001 оны 2 сард өөрийнхөө зохиосон 3P binder-ыг бүтээсэн. Та бүхэнд одоо тэр binder-ыг харуулъя. За 3P binder буюу одоо яг миний гарт байгаа энэ binder-ыг энэ номын зохиогоод олон түмэнд хэвлж олшруулад тарааж байгаа. Гэхдээ үнэгүй биш. Монгол мөнгөөр яг энэ binder 65,000 төгрөгийн үнэтэй. За яг миний гарт байгаа энэ хавтас буюу одоо яг binder энэ төмөр binder нь өнөөдөр янз бүрээр танд олдож магадгүй. Миний хувьд 20,000 төгрөгөөр худалдаж авсан байна. За дараагийн харуулж байгаа зүйл бол мэдлэгийг бид нэр өөрсдөөсөө гаргаад эмхэлд зэгцлэх хамгийн чухал юм а гэдгийг энэ номын зохиогч хэлсэн байна. Яг эргээд зүгээр л өөрийн оюун ухаанаараа бодоход бид өөрсдийн мэдлэгээ ангилсныгаа архивлж хадгалсныгаа эргэж харах ийм гол үндсийг энэ binder дээр хийж болдгоороо бусад дэвтрүүдээс давуу талтай. За энэ дээрээ та өөрийнхөө яг энд бичигдсэн зүйлийг оруулаад за миний хувьд сонссон номуудаа ингээд бичсэн. За энэ номуудаа би энэ дээр энэ одоо архивлж байгаа binder-таа хийгээд ингээ хадгалах зорилготой. Энэ дээрээ би он сараа бичээд тэднээс тэдний хооронд уншсан номын агуулгач гинүү, товчлолч гинүү гэж бичээд энийг хадгалчихна. За миний гарт бол энэ binder мань явж байна. Энэ binder хавцлаад хийхэд дараа нь эргэж солиод нэмээд хасаад яваад иж болдгоороо давуу талтай. Бусад дэвтрүүдийг бодвол би ямарваа нэгэн байдлаар бусад бизнес ч юм уу мөнгө олгож байгаа дэвтрүүдийг муулах гэсэнгүй уучлаарай манайхаа. Энэ binder-ыг ойлгохтол бас эдгээр дэвтрүүдийг ашигласаар ирсэн. Өнөөдөр яг бид цагийг тэмдэглээд энэ цагийн менежментийн тухай явж болно. Гэхдээ эргээд яг ганц энэ цагийн менежмент, цагийн хөтөлбөр хийх нь бол хүнд хангалтгүй. Эргээд өөрийнхөө мэдлэгийг өөртөө байнга авч явах, тэмдэглэх, бичиж дуусаа дараа нь архивлах шаардлага гарнаа. Энийг ойлгоход та бүхэнд одоо яг энэ binder-ыг би яаж хийж байгааг тодорхой хэмжээнд зүгээр харуулъя. За энэ бол танд маш их үнцнийг бүтээж өгч чаднаа. За binder-ыг одоо яг энэ нугасанд нь тааруулаад одоо энэ календар байна. Энэ календарыг та дараа жилийн дахиад солиод худалдаад аваад хийж болно хямдхан. Заавал энэ хавцыг нэг л удаа аван сайн хавц авчвал тэгээд насан туршдаа хэрэглэж болно. Энэ binder-ыг хэрэглэснээрээ хүн ямар төвшөнд хүрч болох вэ гэдгийг мөхс миний бие тодорхой хэмжээнд оюун санаандаа тунгааж ойлгоод энийг одоо ашиглах гад зорилго болгоод өөртөө явж байгаамаа.
За энэ баян дээр бол би нугас руугаа хийчлээ. Одоо энд байгаа энэ шугам бол бас их маш их хэрэгтэй хэрэгсүүл. Энэ цаасыг нэмж хийгээд ингээд баян дээр арвижуулаад байж болно. Хэрвээ энэ доторх одоо материалууд та бичээд ингээд дуусчаад энэнийг ингээд бичиж дуусчаад дараа нь архивлах шаардлага гарах юм бол энэ хүү баян дээр дотроо тэмдэглэлийн дэвтэр ч юм уу юу ч ингэж энийгээ бас нэлээд идэг авчих хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь таны яг архив болж байгаа. Энэ дотроо ингэж хийгээд хадгалаад яж болдог. Энэгээрээ маш их давуу талтай дээр нь бүтээл сэтгэлийг хөгжүүлэхийн тулд компьютер дээр хийсэн материалуудаа ийшээгээ баян дээр руугаа ингээд цоолоод хийчин. Одоо энэ цоолох төхөөрөмж нь бол худалдаанд байдаг. Жох үнэтэй. Тэгэхдээ авчгал хэрэгтэй л. За энэ байндрыг одоо яг миний би та хэдтэй яг энэ контентыг хийж байгаатай ялгаа байхгүй эхэлж одоо бичиж эхлэх гэж байна. Би яг шинээр нь худалдаад авсан байгаа. Та бүхэн харсан баг. Энэ бол миний 2024 онд авсан амьдралын луужин гэдэг нэртэй одоо яг монгол хүний зохиосон бас яг энэ баян дэртэй ялгаагүй адилхан ийм дэвтэр. Гэхдээ энд учир дутагдaltaй тал байна уу байна. Энд сайн тал байна уу байна. Энэ бол таны сонголт. Би бол зөвхөн сайныг л эрэлхийлж байгаа. Хүн дараагийн түвшинд очиход танд ямар юм хэрэгтэй байж болох вэ гэдгийг эрэлхийлж байгаа. Энийг та бүхэн маш сайн ойлгоорой. Эргээд таны тэмдэглэх дадал хүчтэй байж болно. 3P binder гэдэг зүйлийг ойлгоод улам хүчрэг болгоорой л гэж захимаар байна. Мэдлэгийг үйлдвэрлэх, мэдлэгийг хадгалах, мэдлэгийг бусдад дамжуулах нэг үгээр яг юм өөрөө олон төрлийн номуудыг өөртөө зориулаад бичээд байна гэсэн үг. Бүтээлч үйл ажиллагааг дэмждгээрээ энэ дэвтрийн онцлог оршиж байгаа. Үзэг цаасыг нийлүүлэх. Энэ гайхамшигын тухай энэ удаагийнхаа дугаараар нэгэн зочинтой уулзахаар маш хурдан явцгаая. Та цаг хугацааг битгий алдаарай. Малгайгаа мартчихсан. Эрэл хийлэгч подкаст үзүүлж байна. За надтай ярилцах боломжийг олгож байгаа танд маш их баярлалаа. За миний эргэлхийлж байгаа сэдэв болохоор тэмдэглэлийн менежмент, тэмдэглэл хөтлөх, тэмдэглэлийн менежмент гэдэг ойлголтыг та хамгийн түрүүнд одоо шавнартай яг юу гэж тайлбарлалт юм бэ? Та бидэр тайлбарлаж өгөөч. За юуны мөн энэ одоо хамтдаа ярих боломжтой болсон маш баярлалаа. Менежмент гэж ярих бол хамгийн түрүүнд бидний бодох бол хоёрын хүний менежмент гэж байна. За дараа нь баялагын менежмент гэж байна. За дараа нь нийгмийн менежмент гэж байна. Тийм учраас өнөөдөр нийгмийн менежмент, баялагын менежмент сайн болоогүй шалтгаан нь хоёр хүний менежментийн дутаг талаас болж байгаа. За хоёр хүний менежмент дотор 5 6 хэсэг гэж байна. Түүний дотор тэмдэглэх менежмент нь маш чухал байна. Уг нь энэ боловсруулалтын газараас ингээ баг сургууль, дунд сургууль, их сургууль одоо бидний ингээ тэмдэглэх юмыг сурч байгаа боловч энэ бас амархан ажил биш. Сургууль дээр энэ тэмдэглэх ингээ заах гэх тийм амархан ажил байна биш байна. Ямар ч тэмдэглэх менежмент гэх маш чухал байна гэж өнөөдөр ярмаар байна. За ерөнхийдөө ийм үг байна. За цаасан дээр бичгүүл биелүүлэх болно гэх тийм үг байна. За өнөөдөр бид нар одоо ихэнх юмыг цаасан дээр бичихгүй учраас биелүүлдэггүй тийм талбас байна. За мөн одоо бид нар цаасан дээр бичснээр бидний бодол, санаа, үзэл бүх юм чигчлэх болно. Энэ учраас тэмдэглэх гэх маш чухал байна. Тэгэхээр тэмдэглэл хөтлөх гэхлээр бидэд одоо хүүхэд залуу байхдаа сонсч ирсэн бол за ямар ч байсан ингээд өдрийн тэмдэглэлээ болсон үйл явдлаа бичих хэрэгтэй юм байна гэдэг. Энэгээр л хязгаарлагдчихад байна л да. Тэмдэглэл хөтлөх гэдэг нь өөрөө яг хувь хүний одоо энэ оюун санаа бодолд яг хэрхэн түлхэц болж өгч чадчихэв. Та энэ талаар хариулаач.
사이 예를서 비드니 어떤 템데글로 키우면 비드니 의리 그 버터사나가 칙칠지국 집하고 쳤어. 어떤 빛나라 야말 아질 집아 요기 집아 사이 밑에 집아 야 어떤 비드니 게 템데글 그 매니지먼트겠지. 그뭐 테 도토로 치는 파스 얼렁 연바인. 자 내가 버터 볼 암드랄데르 저릴럭 비치 주스노 그게 맛이 철바. 어떤 빛나는 암드랄데르 그러니까 템데글 미니 홀도 우즈볼 비 어떤 히지 우즈마르 베가 조일 바스 어떤 어치치 우즈마르 베가 가자르 바스 어떤 비니니 암드랄데르 어떤 게 올즈마르 베가 훈치바인 벌럭 투르치바인 호알츠 휘엄치바인 어떤 소르마르 베가 조일치바인 어떤 비 으르 아우마르 베가 조일치바인 안주부링 연베가 팀 녀밍 북들의 차신데르 템데글 저리팅 템데글 큰 맛이 철바인 이 흥무슨 저리팅 템데글 냈고요. 예일 익소로 걸려면 아메리카 익소로 걸대로 우측번 암질튼도 가르슨 고롱 허입게 제르지바인 암질튼스 가르슨 고롱 허입보요 이른 돌로허밍 얄가 요의 격번 차슨데르 비치슨 터털허이 알싱하라테 암드랄링 자릴럭 자릴트테 팀바이트 그 봤고요. 미니 허입도 어떤 허린 나스누이 고친 나스누이 두친 나스누이 타윈 나스누이 자른 나스누이 달른 나스누이 야마라질 히호 우리 그 암드랄린 털르르고가 벌럽소를라 바행가 아와디 앞지바가 대모차서 인 저릴트게 비치큰 맛이 초알바인 자 저릴타스 같은 비드너니 자발 비치크 호스테 내고 주일 볼 상호 직선 맛이 초알바인 어드링 토튼 비드니 헤리글 지바가 상호긴 털르르고가 되게 엔젤링 비드나 헤리젤릭 터스부터 벌럭하면 비드니 암드랄데르 헤리젤릭 어떤 게 어르륵터 벌럭고 인 바스 비치지야 에힐리크 맛 초알바고요. 인 헐버테 인 네그질링 털르르고 비치고 네그질링 털르르고가 벌럽소를라 아따 차슨데르 비치게 그 맛 초알바이 질링 털르르고 몽 바스 사링 털르르고 바이치 벌렁 돌로 하나긴 털르르고 바이치 벌렁 어떠 으드링 털르르고 바이치 벌렁 인 어떠 털르르고가 비치게 큰 맛이 초알바이 자 원에서 같은 비드니 네그 비치크 네그 주일 뻘 피터 드로크 비즈니스 매니지먼트 오하니 함경 항은이 우슨 공개질 집어는 피터 드로크 몽골 헬레를 봐서 그런 놈이 어르철라 가르스니 비하르슨 피터 드로크 놈이 타나르 사인 오지 볼든 오지 헤리테바 테르 박신 놈도 도로 오지 볼 어떤 차가 템드글레르 차가 차다 의리 그 차가 힐킹 자르 철치바가 미드메르 벤본 차가 템 투른도 템드글 오지 헤리테바 되게 차가 템득을 쓰나라 베나라야지가 발임자 가르치면 비인 아질릭다 했던 차가 가르쳐지바 내그 넘어시다비 유링 또 그런 차가 가르쳐지바이노 그런 차가 가르쳐지바나 안게 템득을 쓰나라 밑에 버치바 대모차 비드니 암들들은 템득을 그냥 맛 초알바 차신들의 템득을 쓰는 비나라 이 염이 아또 벌런 템득을 오할락겠지 넘배가 테르 넘도 도로 우측번 유승이 또 야포닝 혼 테르 비치슨 테르 놈들이 요게체슨 본 비드니 템디글 저릴러번 템디글 쓰는 따라 마르타 아마흥 틀러 템디글 집하겠지 이히흥 무슨 마르타코이 템디글 집하고 벌럽지 징킹 템디글 듣고 무슨 마르타 아마흥 바긴 틀러 템디글 집하 아인슈타인 측슨 호모스 인게치 아수슨 다 게링 오타스니 도가 힐지고 개체슨 친 어리 뎁테리 가르가 테리 가라 힐직슨 친 호무스 타 우리 그 게링 오타시 어떤 미트코이 개체슨지 너그 아인슈타인 인게체슨 비 팀념이 어떤 제칠 듣고에 팀념 헤르쿠이엄 비 템디글레 달아 마르타 헤릭템데르 인 톨고이 아시글 집에가겠습니다. 티모체스 템디글 팅 어떤 맛이 초알바 어떤 티모스 비나라 인 템데글 탈라라 야마르염 요운데로 암드르 부흐염이 템데글 хэрэгтэй байгаа баггүй. За зорилгоо бичиж тэмдэглэх юм бол тэр чинь хүчтэйгээр биелэх боломжийг одоо олгодог гэж ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр та бүр яг өөрийнхөө зорилгоо одоо яг бичсэн байнгын авч явж байна гэдэг чинь энэ чинь ингээд биелэх боломжууд нь ингээд улам л ихсээд байгаа гэж хараад байна. Тэмдэглэлийг бичих хамгийн энгийн анхан шат 다 биднэрт одоо зааж өгвөл. 템데글 хэмс урхан одоо хамгийн эхний хэлэх бол та өөрөө номаа уншаа номын уншсан юмыг 실줄롱 бичих. ном уншин가 хамгийн 고의 өгүүлбэр байна бол таатай сэтгэлтэй төрж байгаа юм байна бол
달아 다행 우주마를 배가 연배한번 실줄롱 비치고 마시 초알레가 아질바이 자 너무 온신가 텐데서 저 혈치 야마르 사나가 일리치바이 이게 비치 우직하리테바이 허이르 또 가는 저 혈친이 사나서 같은 비 나다트 야마르 사나 트르치바가 봤을 템덱을 조직 벌른 몽 봤어 암드랄 데르 인놈 온시스나라 비 요 헤르고 줄르고 비치치 벌른 자 봤어 비드니 암드랄 데르 겐티켄데 어떤 아이디어 가라뜨리지바 신사나 가라뜨리지바 뭐 테리 아루미노티 따라 차긴 달아판 마르트트크 팀 고이온벤번 겔스 뎁테르 가라가 템덱을 그모 오코이뻘 어떤 가로타스 네게 어떤 더 헐라이 가라 비체 울테치 바스 벌른 야가도 객벌 비날 테르 마시 신사나 달아 암드랄데 헤르구스로 마시 초로 어찌랐어 이 무르케 마스 비나라 템덱을 이렇게 바이 몽 바스 어떤 비드닝게 템덱을 그러면 얀즈부링 아르가 바이치 어러이 어떤 어드링 템덱을 바이치 벌런 자몽 어떤 메신저를 헤르구치 바우치였어 야마른 내가 호모스다가 탈라락 어떤 자히아여모 이게 빛이 찍지 벌런 어떤 몽 의리허 어떤 사나 버떨릭 페이스북 보여 블로그인데를 템덱을 울뜨크 바스용 베이치 벌런 이게 어떤 비드니 어떤 템덱을 키번 이흐바이 Өнөөдөр дэлхийн хөгжлийн хамгийн том гарц бол бичиг үсэгтэй холбогдох гэдэг юм л. 자 Тэгэхээр энэ бичиг үсэг үүссэний цагаасаа хойш хүн ер нь энэ өөрийнхөө мэдлэгийг бусдад дамжуулах, ном болгон бичих мөн бид эртээр үеийн түүхийг хүртэл одоо энэ бичиж тэмдэглэсэн ач гавьяагаар өнөөдөр яг ингээд мэдд таниад тэндээс суралцаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ их мэдлэгийг эмхэлд зэгцлэх тухайд та оновчтой одоо зөвлөгөө өгөөч. 어떤 빛나는 메텔릭이 어떤 헤리글릭지. 어떤 뭐 얀즈브리 메텔릭 헤리글릭다 넘마라 담졸라 박신나라서 멍바스 넘어서 뭐 얀즈브리 가서 메텔링 헤리글릭지 발치발. 객터 빛느니 함경 걸 들으려고 메텔링 헤리글릭지 비시 메텔릭 올드베릭지 발 헤리트발. 어떤 빛느니 어떤 메텔릭이 올드베링 게 번. 이 메텔릭스 발로 바스 넬랭 이흐 어떤 어럴럭테 발로 발럼스테 쉬우겠지. 이리지 발로 몽 바스 어떤 비드님 인 메텔릭인 올드베르크치 벌럭톤 어떤 요게 cerco 그러니까 내가 바인더리면 내가 어떤 메인 바인더를 헤릭테바이 메인 바인더 그때 메인 바인더스 같은 어떤 틀을 줄로 헤릭테바이 다 어리 어떤 비드니 헤릭을 집어가 메테에 도토로 얀즈브링 메테베 되게 어리 암들할 때 헐버테 마시 어떤 비즈니스 헐버테 골골 메텔릭 베가요 뭐 너무 멋있는 연배치 벌는 다라 비나라 다힝 메텔링 울드베르톨 헤리기테 메테노도 베시트 태그볼 비나라 또 야마르 메테 울드베르 툴을 부르 호악 헤리테발 자 이런 또 미니 헐도 우직볼 인 메인 바인더를 헤리글치발 메인 바인더를 볼 파스 인더 오치르테 이런 또 우직볼 인 허린 누크테 인 자틀락볼 가라 어롤로 히 벌럼시테 자 어떤 비드니 헤리글치발 데이르웨이 뎁테르 노던 탄다 네그질링 헤리글레 봤어 하이크본 자리면 비체고 했었지만 자리면 다행 실줄력 비치 팀 연배인벌 인버 팀 비시 어떤 바행가 어떤 다라질라 야호 벌럼시테 헤리기 템벌 헤블 비치벌 어럴치벌런 비체 어럴치벌런 기프메트 뭐 헤리글슨 어떤 메테노디 어떤 인 서브 바인드 개체지바 서브 바인드라 임 염대로 희게 토스가이 하트가 착 벌럼시테 자 나다트 임 어떤 비치 효믹 자직선 강규형 자키랄 뻘 어르 우리 그 아질대로 치벌 타운명과 어르침 서브 바인더르테 어르 비치스는 복대는 초고트 어르 홉차스니 올드베르 자키랄 히치베가 홉차스 히흠 직선배 또 몽바스 비즈니스 마케팅 히가 또 히첼 히스념는 복대를 초골라 툴을 보러 복대를 메텔링 초골라 단다 달아 어리 그 야마르 내가 너무 가르다 테릭 헤리글 치베가 요미 가르라 비치슨 소르골링 박시 오치라스 비 자치베가 히첼 로딩 툴을 보러 어떤 서브 바인더를 희게 가르가 어떤 테르 히첼링 컨스펙 베이치 벌런 히첼링 아골가가 어떤 비 작다 헤리글 집에가 개체리치 벌런 이는 어떤 얀즈브링 용 베이치 벌런 허잉 어떤 요게처럼 암드라치 베이치 벌런 상호깅 템드글 베이치 벌런 자히아 베이치 벌런 틀을 부르러 복대래 하트같이 벌런 이ሄ킹 호모싱 어떤 템드글라 히스녀모 요미 90번 하이리차그 요모 야마르 내겸이 해블레 요배가 밑듣고 주게라 어워를라 하이치 찼다고 도토로 요배같이 밑듣고 연배 감경 초하려면 비드니 어떤 메텔릭이 틀을 부르 호화가 타위흔 달아
биднэрээ ном гарах юм ямар юм хийгдэ хэрэгтэй байх баггүй. Одоо бидний мэдээллийг хэрэгтэй бүгдээрээ хурдан гаргаж чадах хэрэгтэй байна. Тийм учраас тэрийг сурах маш чухал байна. Тэгэхээр та хэллээ мэдлэгийг ингээд зэгцлээд, эмхэтгээд, байндерт хийгээд төрөлжүүлэх. Тэгээд тэр төрөлжүүлсэн мэдлэгээ яг өөртөө цаг тухайд нь ашиглаад явах. Энэ бол маш их үнэтэй зөвлөмжлөлтөө. Одоо байндер гэдэг зүйлийг монголчууд бол төдийлөн сайн мэдэхгүй. Одоо л нэг мэдэж одоо гайхамшигт байндер гэж ном хэвлэгдснээрээ ер нь бол байндер гэдэг зүйлтэй танилцж эхэлж байна л да. Тэгэхээр энийг одоо нэг хамаатан саданда нэг хамгийн үнэтэй мэдлэгийг л хамгийн түрүүнд бидэд хэлхийг хүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ байндрыг ашиглах одоо энэ зааварчилгаа зөвлөгөө та одоо өгдөгөө. Та энэ өөрөө байндартаа учирсан түүхээ биднэрт ярьж өгөөч. Би бол зүгээр энгийн дэвтэр хэрэглэж байсан. Дэлхий альтернатив байндер байгаа. Планкрын дэвтэрч байна. Одоо гэхдээ одоо 2017 Солонгос очоод энэ семинарыг суусан байна. Солонгосын 3P хоёрын хүний менежментийн хүрээлэн дээр энэ хичээл зааж байгаа. Нэг өдрийн семинарыг суусан. Дараа ном унших семинарыг суусан. Одоо тасгалжуулагчийн семинарыг суугаа. Би одоо тасгалжуулах нөгөө хэрэгцээг аваад ирсэн байна. Ямар ч тиймэрхүү юмараа сурч эхэлсэн. Тэгээ хүмүүс яаж одоо өөрийнхөө мэдээллийг боловсруулж байгаа. Өмнө бол зүгээр би одоо ингээ компьютерын ажлыг компьютер хадгалах юм уу? Ерөнхийдөө тим ажиллаа хийж байсан бол ил гарахгүй байсан гэж ярьж болно. За ерөнхийдөө дижитал гэж ярьж болох юмараа их хэрэгсэн. Гэхдээ компьютерын хэдэн удаа тогны юм уу? Янз бүрийн шалтгаан хард диск нь өвтөр шүү дээ. Тэгээ тэр чиглэлээр баахгүй болох юм их байсан. Миний бичсэн захиачсан байхгүй болсон. Миний одоо хадгалж байгаа бүх юм одоо бол жоохон өөрчлөж байна. Тийм учраас би одоо миний хэрэгжилж байгаа юм нэг нь дижиталын чиглэлээр хэрэгжилж байгаа. Дижитал гэх бол одоо би OneDrive, OneNote хэрэгжилж байгаа. Гэрэт байгаа компьютер, ажил дээр байгаа компьютер, мөн бас одоо миний iPad, карутас, бас ноутбук бүгдээрээ холбоолоод хаанаас ч гэсэн одоо би мэдээгээ хадгалаа явах. Энэ дижитал одоо юмыг сайн юм нь хаасаагүй би интернет холбоол хэрэглэх боломжтой гэх нь давуу тал байна. Мөн миний компьютер ален компьютер эвдэрсэн чинь хамаарахгүй бүгдээрээ буцааж гарах боломжтой учраас сайн байна. Гэхдээ энэ ч гэсэн бас дэлхий яаж мэдэхгүй. Тэгэх бол интернет OneDrive хадгалж байгаа компани Microsoft яасан бол тэрийг хэрэглэхгүй боломжтой. Чаваа нэг талаар нь аналог маягаар хадгалж явах маш чухал байна. Цаасаар хийж удаатай ч тийм. Тэгээ өнөөдөр бол бидний одоо хичнээн хөгжиж байгаа үе ч гэсэн дижитал буюу аналогыг хамтдаа хэрэглэх хэрэгтэй байна. Нэг талаас нь дижитал, нэг нь аналог. Аналогийн дэвтэртэй цаасандаа хэвлээд хадгалж явах нь маш чухал байна гэж боддог тийм. Тэгээ миний одоо хэрэгж байгаа нь энийг нийлсэн юмыг одоо шинэ үг гаргасан. Тэгээ дижитал үг гэж. Дижитал болов аналогыг хамтдаа хэрэглэх систем, дижиталгийн системийг хэрэгжилж байна гэж ярьж байна. За ямар ч өнөөдөр Монгол хүмүүстэйгээ энэ байндерын гэх юмыг хэрэглэх маш чухал. Яагаад гэх бол ямар байгууллага ч гэсэн одоо архивүүдээр бичих баримтыг хадгалаад явж байна. Ихэнх хүмүүс нь яаж гэх оёога хадгалж явах юм уу? Тийм байна. Гэхдээ өнөөдөр ингээ Монголын одоо ингээ хөгжих одоо ингээ дараагийн үе шатраа хөгжих төлөө бичих баримтыг яаж одоо ингээ хадгалж явах ёстой юм уу? Одоо яаж одоо ингээ төрөлжлөн тавих вэ? Ихэнх одоо ажлын юмыг үзэх бол Монголч том хавтаас 3 нүхтэй хэрэгж байна. Гэх бол тэр дотор яг юу байгаагаа олгох нэлээд цаг их байгаа. Гэхдээ бидний хэрэгжилж байгаа одоо байндер үзэх бол ерөнхийдөө ийм сенат гэж байна. Энд ямар байгаагаа шууд мэдгэх боломжтой. Тэгээд өөрийнхөө ажил дээр ажлын холбоотой бүх бичих батны төрөл бүрөө хийгээд хэрэг төмийг гаргаад хүмүүстэйгээ юм уу захирал юм хэн нэгэн таны чөлтө амархан болох хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Иймэрхүү одоо бичих баримтын одоо чигчлэх юм өнөөдөр маш Монголд хэрэгтэй байна. Одоо энэ нь одоо юу гэж ярих вэ? Ингээд сурах нь маш чухал байна гэж ярьж байна. Сурах маш чухал байна. Тэгээ өнөөдөр миний хувьд болохоор байндер гэдэг зүйлийг гайхамшигт байндер номоос уншаад тэгээ Улаанбаатарын номын дэлгүүрүүдээр хайж үзвэ. За тэгээд байндеруудыг ерөнхийд нь нугастай одоо ийм төвтрүүд байна. Гэхдээ яг одоо энэ стандарт өөрөө энэ нэг A5 стандарт байгаад байна л да. Таны одоо энэ main binder. Тэгэхээр энэ төдийлөн
Монголд нэвтрээгүй байгаа. А тийм ээ. Энэ бас их бид түргэн л хугацаанд ер нь энийг нэвтрүүлж оруулж ирж бас хүмүүс таниулах ийм чухал үүргийг та хийгээл яваад байл л да, сургалт маш их зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ 20 энэ одоо нугастай Баяндрын яг ач холбогдлыг та ер нь дахиад нэг тайлбарлаад өгч. Түрүүн та нэг хальтал цуглас хэллээ л дээ, онгоолгоод ингээ явдгаа гэдэг. За ерөнхийдөө үзэх бол энэ одоо Монголд хэрэгж байгаа 3 юм уу 6 байна. За 3 6 хурдан ингээ цаас юу гэж ярих вэ? Хугарах юм уу ингээ тасрах. Тий, таслах боломжтой. Гэхдээ хориг бол батбөх байгаа гэж боддог. Батбөхийн чанар. За зөв. Ерөнхийдөө ийм ч гэсэн солонгос хүмүүс их хэрэглэдэггүй одоондоо. За солонгос хэрэгж байгаа хүмүүс нь сүүлийн одоо ингээ хорин жир болсон. Ерөнхийдөө Япон хүмүүс энэ ажлын талаар маш нарийн ямба хийж байна. Тэгээ солонгос одоо ирээнд компани хамгийн анхан солонгос энэ зүгээр хавтасга хүмүүстэй тараад хэрэгтэм танаар өөрөөсөө хэрэгдэг гэж. Одоо хятадаас их үйлдвэрж байгаа учраас одоо хятад одоо та нарын ингээ таабо юм уу ямар нэг юм дээр орох бол их зардаж байна. Та нар тэндээсөө ингээ цахилаа хийгээ авч болно. Үгүй бол Монгол ч гэсэн хэдэн газар одоо дэлгүрт зарж эхэлсэн байгаа учраас та нараа тэндээсөө авах боломжтой. За одоо бид нар нүүх гаргаагийнх юм нь юу вэ? Нүүх. За нүүхгийнх юм нь за гаргах хийх тийм боломжтой болгон гэж утгатай байхгүй юу? Хувцас гэсэн нүүх байна. Одоо бидний ямар нэгэн болт нот гэсэн нүүх байна. Тэр нь хийгээд гаргах боломжтой. Дахин одоо өөр юмыг оруулах боломжтой гэж утгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар ямар нэг одоо хорийн нүүхтэй Баяндрын хэрэглэх юм уу? Одоо дүүргээ бол 30 нүүхтэй байна. Ийм юмыг хэрэглэх нь маш хэрэгтэй. Одоо иймэрхүү багач одоо хэрэгж байгаа орон маш хөгжиж байгаа юмыг би харлаа. Хувийн хүн ч гэсэн маш алга. Ингэж одоо бүх мэдээ가 өөрийнхөө мэдээ가 чигчлээ тавьж байгаа хүмүүс нь босоо түнээс 10 дахин чалинтай байгаагаа би харж байна. Энэ маш одоо гүйцэтгэх сайнтай маш амжилтан дээр явах нөөц байгаа байхгүй. Баяндэр ашигласнараа хүн 10 жилд сурах мэдээллийг одоо мэдлэгийг 5 жилд сурчиж яана гэдэг байгаа. За Баяндөр хэрэгж байгаа юм өөрийнхөө мэдээллийг чигчлээ хуваад ангиллаад хадгалж явж байгаа гэж боддог. Дараа дахин харах боломжтой. Өнөөдрийн оюутнуудын хэрэгж байгаа дэвтэр бол ерөнхийдөө бичээд хайдаг. Дэвтэрөө ч гэсэн юу байгаа мэдэхгүй. Бүгдээрээ ингээ босоогоо тайпал тэр байгаа мэдээгээ хайх гэх бол одоо ингээ юу гэж ярих вэ? Дэгдүгээр англи сурсан юмыг одоо тэрийг юу байгаа мэдэхгүй. Ингэж одоо Сенекатэй байгаа энэ нуруутай байгаа бичих бол бүгдээрээ харах боломжтой байгаа байхгүй юу? Шууд амархан мэдээ хурдан олох хэрэгтэй. Амьдрал дээр бид нарын юу парага юм ямар нэг юм одоо чуалж билий хайсаараа их цагт харж үж байна. Гэхдээ иймэрхүү мэдээлэлтэй юм уу? Үгүй бол компьютер дотор төрөл бүрүү хуваага одоо мэдээгээ оруулсан бол дараа маш амархан олох боломжтой гэж боддог. Тэгэхээр тэмдэглэл хөтлөх нь өөрөө маш их олон асуудлуудыг шийдэж штэ. Маш их олон асуудлыг шийдэж байна. Та яг энэ дээр тодотгоод нэг бидэрт нэг өөрийнхөө амьдрал тохиолдож байсан жишээг яриад өгч. За, ерөнхийдөө энэ холбоотой нэг одоо хүний ирж өгье. Тоцука Такамаса гэх хүн байна. За, энэ хүн бол Японы Кейо их сургууль дээр төгсөн. Дараа Америкт очиж Goldman Sachs энэ банк 상황인 дээр ажилласан. Тэгээ 하버드 비즈니스 스쿨 дээр MBA를 төгсөн. Дараа нь McKinsey гэх компани дээр бас ажилласан тийм хүн байна. Тэр хүний бичсэн ном байна. Дэлхий шилтгүүд нь яагаад үндэснийг баримтдаггүй гэх тийм ном бичсэн байна. За, эндээс тэр хүний ярьж байгаа юм бол хоралд орж байгаа хүмүүс нь заавал дэвтэртэй 발тэй байгаагаа илэрж байна. Хоралд орж байгаа нэг цаг хорал хийж байгаа тэр бүгдээрийг хийжиж чадахгүй. Ерөнхийдөө хоралд орохдоо дэвтэртэй байгаа гэх нь маш чухал байна. Мөн бас одоо юу гэж ярих вэ? За, энэ компанид орохдоо энэ ерөнхийдөө сайн компани гэж ярих юм уу? Гэх бол ерөнхийдөө шинээр орсон одоо хүмүүстэйгээ дэвтэр одоо хөтлөх юмыг ас чааж өгөх гэж ярьж байгаа байхгүй. Дэвтэрлэх одоо яаж одоо хорал дээр ашиглах юм уу гэж. За, өнөөдөр бид нар гэсэн ялгаа байхгүй. За, ихрэл нэг юм асууж байна. Гэхдээ би цагийн дараа ирж өгөх юм уу? Одоо би одоо 메일ээр танд санаага явуулж өгөх юм уу гэх болохгүй. Асуухдаа шууд өөрийнхөө Баяндөр өөрийнхөө холбоотой ажилтай шууд гаргаа
쇼타닐 초치 차트 크리테바이 되게 볼 의리 그 아질링 탈라라 바인더린 도터로 비 어떤 의리 그 컴퍼니 탈라라 이게 비치슨 바이 에크니스 그 다른 비 의리 그 아질 메인 아질 게 제르지만 콜 아질링 탈라라 부히오미 의르 아와디야 크리테 되게 흰 다라가요 뭐 자히를려면 흰 내근 아속다 숏 하료지 차트 크리테 나트때 하마르코의 아질들 비 숏 히르코이반 그때 미니 아질테 아속해볼 숏 하료지 차트 팀 템드글레 바이큰 맛이 좋아할바. 그렇게 또 오늘들 비디니 암들들의 소라가 맛이 좋아할바가 봤고요. 자, 인 모치라스 인 뎁테리테 아질는 게볼 아질집하고 하니 함ging 초알 한들락. 뎁테르고이 호랄도 어르집하가 게볼 자히랄 요게 체르코. 테르훈 유ring도 아질락 운드스 미트고이 바이나 거죠. 함깅 초하려면 오늘들 비디니 암들들의 뎁테른데르 호랄려면 야마르 요미 템드그치하고 요면 맛이 좋아할바가 봤고 어떤 테릭 밑두고 이빨 아질라 히익슨 요미 어떤 요게 제르고 야마르 내그 벨트겔 구이 게 좋다 생각하고요. 어느들은 게 이흑소로 걸려면 이염 자치바가 벌럽지 함깅 초하려면 어떤 비치크 차투아르 자치크 요모 비치크 헐버테 야마르 한들락 요모 어떤 비잉 어떤 야마르 내가 비바리 어떤 바이탈린 자주 그 맛이 좋아할바. 호랄도 그 뭐 야머를 아칠다 바인가 템드글레르겠지. 솔롱고스도 지치그 비즈니스 히치바가 뭐스도 어떤 내가 암질트 가르치바가 내가 혼배 준수 피자겠지. 준수 피자 어로 인 피자 기타 야머를 세트 아윙 세트라서 어리 호드 이드치 벌럭 피자 행게치 히치바 테루훈이 직선 바인드를 호치게 큰 놈이 노치게 큰 놈이 온시스니 달아 비다 어떤 인 바인더링, 서브 바인더 히스. 자, 서브 바인더링 도토로 넥두게를 얼스떡치 컴판노도. 어르 컴판노딩 어떤 피자깅 어떤 타니슬라고 뭐 자라소르시간 차스폭대를 조글치 뺐어. 바 피자킹 매뉴얼링 복대를 어르 비발거스. 아질링 부히오밍 어떤 이게 울때치바가 게 좋다테. 어느들은 게 익소로 걸리면 뭐 바이올락 직선 복대를 마가탈 리트겜 치히치바 테레도토로 숙벌 함긴 초할 요면 아질 친나링 어리 그 야멀 아질 히치바가 미트 그리테. 뭐자스 우리 그 아질트 할버테 가링 아울가테 바이크 맛 좋아할በት 받고 오늘들 비드니 암들을 데려 메리그질 튼게죠 메리시 숨게치 배가 객벌 자 요러긴 또 아질데려 메리그질 튼 메리시슨 이 맛이 얄같아 혼발 주게로 테크닉이 뭐 어떤 오르락 소락하는 그런 질벌 벌른 객때 야마르 내가 메리시슨 홈 벌른 객벌 전 어르바 주게로 어르 간찰에 멧델레가 멧대치바가 객벌테는 주게는 메리그릴 튼게치벌로 메리시슨 홍객벌 야말 홍배 객벌 어리 그 멧델리기 가링 아울가 벌고 다라긴 우이 후무스테 자치 차타군 이렇게 버치바가 봤고요. 인 맛이 어떤 초알 차투와르게 제치벌로 넣어. 그러면 또 어느들은 인 템덱을 할버테 이게 맛이 초알 아질배 비칙선 이게 자림다 소르골 데라 호랄데라 이제 자림다 뎁테를 어려 자기라 숏 장르치 베슨 토일들배가 이 뭐자서 어떤 텔은 어떤 아질라 히치바가 흔히 함깅 앙은이 어떤 요게 제르고 벨트게 게제르시 벌로 또 өөртөө хөгжил дэвшлийг авчирч болох юм байна гэдгийг таны энэ ярианаас сонслоо. 그 아질링 어떤 야마르 내가 살바르트 비 아질도 얼슨 홈볼 뎁테르테 발테 벌는 게큰 함깅 앙은이 어떤 테루 훈이 아질도 어르훈이 어떤 함경 초월 한들락게 제시 벌. 자, 유령 또 바인더링 도터로 유령 또 이게 인 자떨지 찾던 게 그러면 자, 인이 이게 우제 자, 자떨지 찾던 게 그러면 어떤 히지 벌른 앞지 벌른 게 좋다. 자, 되게 벌 함경 도터로 빛나는 어떤 트를러로 호아치 벌르는 게 좋다. 자, төрөл 상호긴 갈보때 상호긴 탈다를 비치. 호랄링 호랄라를 비치. 어떤 너무 멋있는 산업엠버 비치지 벌른. 되게 다란 비친 놈이 트를 보러 와봐. 핫갈락볼 안길라 핫가치 봐. 상호인 탈 비치면 상호인 탈라라. 하릴찬이 탈라서. 호모신 오타슨도나 이메일링이 뭐 야마르 올짜트 베스 테릭 복다리 비체 털을 보러 화가 타입 달아 인 복다리 비즈니스 익다 함긴 초알 노치어 뭐 노치 벌치바가. 보사톤도 배하고요. 티모치서 인 뎁테르기 흠이 비나라 사인 아시길락볼 비디니 어떤 주게라 산한데르 훈이 어떤 게 산한데르 가로 염hin기 그 배하고 또 팀 어당이 하고 봐 뭐노 팀모차스 어떤 게 산한데르 이게 어이 턱털링 차트와라 게 흑벌 해치가르테 요모차서 비나라 야마르 내가 염히다 마시 사인이때 사인 내가 솔롱스 내가 에믹테 훈이 토아인가 하르슨 너가 에믹테 벌 너가
IQging 샬갈트 히슨진 후부터 이런 나임 가르친 게네. 이런 또 이런 나임 또 돈도 제르다고 받고 이거 뭐 비시 사인치 비시. 그때 누구 후무슨 저 낼랭 샴트랄러라 태기벌 비 버섯구이 바이나기치 버터 테리믹때 어떤 뎁테르 가르가 템데그슨 요믹 소라 어느들어 솔롱거스ing 마신이 자라 내게 넘어는 것은 에믹 테베 어떤 게 바로 그 현대 컴퍼니 자히랄링 힘전이 찰링 앞집에 질 고론조 자르 바로 그 어들은 내가 마신 자르집에가 팀 홈배가 받고요. 대급벌 테르훔 찰링 톰배 자 테르훈이 하르슨 함경 추하려면 템데글 뿌효믹 템데 너구 훈이 어떤 내기는 훈이 월저시대 어떤 테르훈이 탈라 뿌효믹 템데글 들으슨 어들을 비친 어떤 테르훈이 나의 진도 복들에 테르훈에서 앞집 벌라 뿌효믹 템데글래 따라긴 또 마신 자라훈이 이게 템데글지 양은 되게 어떤 테르훈대로 내기네 군대로 우울칠지 그렇듯이 마시나 자란 야마로 검돌뱀 복들에 게 템데글래 따라 테리 검돌링 시뜨지 그요모 주게로 바라가 자라 도서급시 테르훈이 뿌효믹 게 템데글 트러스 어들이 뭐 야마로 내가 벨레그 야올도 그요모 야마로 내가 뿌효믹 테르훈이 탈라 비친 얍치배가 좋듯 인 맛이 또 가햄식 대배가 받고요. 다트갈 델리 어떤 다트갈린 컴판데로 그러니까 실드 코무스배 그러니까 뭐 바라카 또 좋은 사이에서 어떤 테르붐 힘전이 어떤 찰링 토머스 우스벌 단다 인 템데글러 마스터게 지르시벌로 비치그 템데글러 호모싱 탈라라 가로 오타시니 도가 메일링 테르훈이 어떤 야마르 바가가 복대 템데글지 다라긴 어떤 비즈니스 때 헐버지 운게 좋다고 받고요. 솔롱거스 티웅대로 함경 알타르테 또 허유름 베이스 벌런 자, 솔롱거스 함경 알타르테 타 허유름 밑고 ер нь бид жүжигчдийг аягүй сайн мэднэ. Мөн хамтлаг дуучдыг аягүй сайн мэдээ다가. 자, 인 단다 어르친 후에 흠시대. 솔롱거싱 투훈대로 또 밑고. түүхэн дээр 이순신 жанжин мэдээд байна. 오, 자. 이순신 жанжин бол өөрөө маш их бичдэг хүн байж. Дайн тулаанд явж байхдаа хүртэл тэр бичих ажлаа бол байнга хийж ирсэн. 다 사인 믿었지만 솔롱거스 함경 어떤 솔롱거스 투훈대로 밑고 허유름 뱀벌 내건 세종 항계지. 자. 자, 세종 항법 조선 이후에 항바이. 자, 인 네그탈라로 아이마로 사인함. 객때 네그탈라로 죽번 어느들이 비드니 투슬치 벌석구이 팀 항바이. 네그탈라로 갈조르구 뻘 벌석구이 팀 항바이. 야가도 객번 솔롱거스 후무싱 헤르글치바가 어떤 어느들이 헤르글치바 우스기 어르 항 적였습니다. 아르투뭉이 단다 했다 한치 헤르글치바 고쳤어. 인 어리그 산알 버떨링 일일이 차 타고 고치렀어. 마시 산아 저워 항 쏟달라 후계 다트가 어루 인 아위아주의 소라 어느들인 솔롱고스 무슨 헤르그 집아가 인 비치크 아따 어로 저혀 아르투뭉도 갈았음 마시 가이함식 대항 바가서 넘어식 맛이 도르테겠지 되게 누드 없도 쓴친 아흐만 너마 북대 너가 비티기 넘어시하겠지 쓴친 내그 가자라서 내그 너무 얼러 종호따 온시승 게팀 도구태 세종항배 자, 사이 일슨 타니 일슨 이순신 잔제. 야폰 때가 있은 미양가 순저 미양가 타운저 이른 허이롱 어떤 솔롱고스 야폰 때 돌론질링 다행히 있은. 자, 되게 테루에 솔롱고스ing 아우르승 게 잔증본 이순신 게 제르지벌로. 자, 두니 암드레드로 준 아롱 허이롱 것처럼. 어떤 고론조 가로에 야폰이 온 것때 톨랄땅 얄라슨 토하이바이트 인 바이치 벌었고 아저씨때 그때 우능도 우즈벌 아롱회를 온 것치겠지 예리치 벌었고 주국 내가 온 것처럼 아론 내가 온 것처럼 아이가 오르샤 앱 챘다고 간청 것처럼 오르샤 가라 너가 야폰이 어떤 고론조 가로에 온 것이 어떤 게 톨랄 얄라트 말고 쓴 팀 바이 이닝 어떤 명량 게 키논데로 가르슨 바이 트리 사인 우제레 트린 가자르 바이탈링 사인 아시길라 어떤 달라잉 오싱 오르스칼링 마시 사인 아시글라 어떤 테르 털날 때문에 얄랄트 바이고스 이순신 전쟁 암들대로 허링고롱 어따 털날 땅도 알아 허링고롱 어따 얄랄트 바이고스 타나링 게 헐분 보고 치는 허링고로 어따 얼어 허링고로 어따 얄는 게팀 아마라간 비시 빼고 받고 예 히치냉 어떤 게 사인 토고석 박직슨 허링고롱 어따 허링고로 어따 얄는 게지 봐 그때 이순신 전쟁 허링고로 어따 얄신바 두니 노츠번 뭐 얀즈브링 어떤 게 스트라테기 어떤 요뭐 얀즈브링 배가 벌럽체 미니 미티치반 투니 템디글 아이베스 되게 돌론질링 다잉 니우에 맛이 어떤 아주 익태 자부고 이봐요 객때 어디링 템디글 비치슨 게 가햄식 되고 그러면서 인 템디글은 그치
темдеглэгта зүгээр одоо өнөөдөр хийсэн юмыг темдэгэл дуусаагүй. Түүний сэтгэл заавал дараагийн тулаалтанд бас яллалт байгуулан гэх сэтгэлээс бичсэн ба гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ бичсэн гэх юм нь маш чухал гэж ирж болох жишээ байна. нөгөө солонгосын нэг эредэмтэн 정약용 гэж байна. 자, өөрийнхөө санаага битгий найдаа. Бэх энэ сайн одоо хардахгүй бэх ч гэсэн хамаагүй чиний одоо санаагаас дээр шүү гэж тийм юм ярьсан. Ингээд тэмдэглэх маш чухал гэж ярьсан байна. Бал одоо цаас хоёрыг нийлүүлнэ гэдэг бол энэ бол гайхамшигыг бас бүтээх нэг гарцсан байна. Эргээд энэ ном унших менежментийн талаар би танаас нэг товчих юм асуух гэсэн. Ер нь номыг яаж унших хэрэгтэй юм бэ? Хамгийн энгийн арга нь. Тим сайн биш бай. Солонгос хүмүүсийн тим их ном уншдаггүй. За. Монгол хүмүүс солонгос хүн ялгаа байхгүй. Одоо ингээ гаруутас юм YouTube, телевиз үзэж байгаа учраас ном унших тим сайн биш. 뭐 야폰 хүмүүс илүү сайн уншиж магадгүй. Гэхдээ сүүлийн үе одоо солонгосын ном унших 어떤 게 만두 тухай тийм одоо 상 байгуулсан 강규영 자희랄라스 болоод 얼른 хүмүүс ингээ номын одоо 덕어일릉 байгуул라 함부터 унших болсон. ном бол 관찰해 унших 했죠. 7 хоног нэг ном унших тийм бас амархан ажил биш. Би ч гэсэн хоёрымянга 18 оноос өмнө би багш боловч өөрийнхөө мэрэгжлийн холбоотой ном уншиж болохоос бас их ингээ хичээлээс гадуурн хичээл ном унших тийм амархан биш байсан чинь хоёрымянга 18 он одоо манай сургууль дээр 허용 흔히 매니지먼트 세미나를 보여 봤은 놈 온식 어떤 게 세미나를 했어. 은혜 소식이나 노밍 도고일릉 발고선 되게 어떤 호텔 놈 온식 봐. 되게 어떤 사이비나 고론조긴 어떤 템득을 했어. 고론조 어따기 객벌 타오 조르간질링 아저씨대. 어떤 타운질라스 일루 비나를 함투 놈 온식 대리 바이릭 템득을 집어있어. 몽 엔우에 가로 비나를 봤어. 놈 온식 함팅 후치기 그놈 솔롱고스를 해불런 가르슨 온에서 같은 빛나라 솔롱고스 박시나라 아롱 했던 것은 엔데스 빛나라 이게 놈 도고일 너무식 도고일링 헛들궁이 없은지 오늘도 먼 것치는 이거 봤은 바 어떤 비드니 이게 더 처치 바가로 어떤 허유리 쪽가로 너밍 도고일링 비벌러 어떤도 넬랭 얼렁 놈 온식 도고일링 울때 어떤 야구 듣지 봐 그러니까 함투다 온식은 너무 원식 함경 초알바. 이게 관찰의 원식 버섯구이바 너무 원식 도고일릉도 어러르게 줬지만 바야구빨 바이골라르게 젤지 벌론 뭉 어르친가 어르칠라 그랬대. 다 게리터 치벌 조친이 오른 데는 함경 골 텔레비전 배가 테릭 오스타 바야구 벌론 텐드 조친이를 테리치길래 넘밍상 벌고 그랬대. 호드태가 되게 또 하사고의 넘 팔지 너무 원식 어르친테 벌고 맛이 좋아할 배가 봤고요. 자 텔레비전 우즈고이 가로타 세리글 넣고이 임 어떤 연 벌고 그렇대. 자 솔롱스 무스는 이런 거 이거 너무 원식고이 내가 아르투무. 그때 어떤 히첼벌 이거 히트 요게 제르고 박소록을 돈도 소록을 나서 아이머런 게 샤하 히첼레 자치발 제못 쳤어. 너무 이 혼자고 치선 소로골링 히첼벌 이 히트 좀 막았고 이겠지 버터치발 자 소로라서 봤어 또 이히엄 어떤 게 소로치바가 몽골벌 20번 이런도 네코일 히첼 잘 같은 치발 뭐 소롱스벌 아로헨튼 히첼릭 잘 같대 이 맞췄어 이 소로치바가 메텔링 힘전 적은 소롱스 무슨 이흐베이지 막았고 그 치선 너무 원식은 팀 아마랑 아질 비시 자 아마르슨 인텔리힌 어디를 떠고 너무 원식득 너미 비치특 아르투문벌 맛이 후치되겠지 어떨지 모르나. 누나 너무 멋있다. хүмүүс өөрийн гэсэн нэг тийм хүч чадлыг бол бий болгож чадна гэдгийг. Тий. Канхюхон захирал тийм ээ. Канхюхон захирал нэг номон дээр хэлсэн байсан л да. Би энэ байндер гэдэг зүйлийг 10 жилдээ мэдсэн болвол маш их өндөр амжилтанд хүрэх байжээ. Ер нь жоохон оройтч мэдсэн ингэж. 테룽벌 유ring도 아질더러 허슨 바인들이 내고 캄파나스 억선 자 도토른 타나를 얼었어 해불치 히치벌런 차사를 배치벌런 두개를 어떤 철럭차라 노후가르가 억지바이가 어떤 게 빛의 이hit슨 되게 쏠슨 바 되게 투니 어떤
요게처럼 어떤 얀즈브링 자구아르 돈이 가르서 차깅 템드그 자구아르 치바이지만 호랄링 자구아르 치바이는 상황이 템드그 비치 너무 멋있는 놈이 템드그 부х 자구아르 후머스다가 타라사라 테르 바인드는 도토로 부형 비벌러 다란 내가 후머스 타니 뎁트릭 손이를 치바인 타니 뎁트릭 나타따따 어거리겠지래 내가 이게 누구 쓴친 너 맛이 토스 버슨 게제리 집어가 봤고요. 자, 아무래도 우리들은 둔에서 허시 어떤 솔롱싱 헤리글 집어가 어떤 솔롱싱 삼성 컴퍼니 뭐 삼성 솔롱싱 톰톰 컴퍼니 북들의 강규영 자히라린 가르슨 3P 바인더링 헤리글 집어. 어떤 뭐 델히 실드끈 바인더를 배가 볼없지 테르 바인더를 탄다 니그질링 바인더로. 다라질 다힝 솔리 아이머 투부테 인 태기치 샤르트를 봤고요. 디모츠 인 맛이 델히 네그너머링 바인더를 개체치 벌런. 자, 아무래도 테르 박시만 어떤 테르 자히랄만 토슬라가르 어느들 솔롱스도 인 바인더를 히르치바 넬랭이 휴바이 어떤 솔롱스 부후 요게처럼 알방 학시나르 요모 어떤 톰톰 컴퍼니 호머스 복들을 헤르치바 헤르치바르노. Энэ хавцыг бол нэг л удаа авчих юм байна гэж хараад байна. Тийм шүү дээ. Нэг л удаа. Тийм. Тэгээд энэ доторх одоо юунуудаа одоо цаасаа Тийм. аваад солиод хийгээд байна. Тэгээд тэнд энэ дотор бичсэн тэр ангилж өөрөө тэмдэглэлээ хийгээд нэг бол ажилтай холбоотой мэдээлэлээ биччихээд дараагаар нь энэ ингэж ангилж хийгээд өөртөө хэрэгтэйгээр ингээ ашиглаад байх. Энэ бол ерөөсөө нэг өөрөө маш энгийн мөртлөө аюу энгийн жижиг арга байгаа. Тэгсэн мөртөө агуу байгаа. Агуу юм ер нь жижигхэн байдаг гэж. 어떤 тэрийг сайн мэддэггүй хүмүүс ийм арга байгаагаа ихэхэн хүмүүс мэддэггүй шүү дээ. 오늘들은 нийгэмд уулзаж байгаа бүх хүний 어떤 нэр утасны дугаар юм уу бүгдийг тэмдэглэж хатгалж тэр үнтэй хэрэгтэй бид нар харилцаага тогтож болно шүү дээ. ингээ багасаа тийм 조리시대 болох볼 бидний 어떤 хэрэгтэй хин нэгэн санаанд орж болно шүү дээ. холбоо барьж болно. тэгээд одоо яг маш чуулбай одоо өөрийгөө ч гэсэн анкет юм намтар ч гэсэн ялга байхгүй. 자, өөрийнхөө би ямар хүн бэ гэж одоо өөрөө хүмүүстэйгээ ингээ ярихдаа би чин сургууль дээр ажиллахдаа сургаалт албаны дараагаар оюутны албаны дараагаар одоо гадаад харилцааны албаны дараагаар статистикийн албаны дараагаар одоо судалгааны хүрээлэнгийн захиралаар гэх мэт зөндөө ажилласан боловч энийг одоо санаан дээр шууд гарах уу гарахгүй юм уу? тийм амархан гарахгүй шүү дээ. Мөн үү? 자, тэгээд бол энийг одоо та өөрөө бүгдээрээ 여기 зэрхүү өөрийнхөө одоо цаасан дээр хэвлээд гарахыг хэрэгтэй маш чухал байгаа байхгүй юу? 자, миний хувьд үсбол за миний 어떤 여기 зэрэг 남타르게 зэрх юм уу? 자, CV гэж. 자, одоо би ингэж бүгдээрээ цаасан дээр атаун цаасан дээр 해볼래 보셔 이시 어르 인데 봤어 아바드 yaptık. 자, ингэж одоо ингэ хийгээд yaptık. 자, тэгээд бол одоо энд би хаан төрсөн бэ 해제 훈태 쏘슨 бэ одоо би 아질링 바이들 ямар 하지슨 бэ одоо ингэ нас яхад би 박소르골 дээр 했던 옹도 орсон бэ санаанд байхгүй нэ. санаанд 94옹도 орсон нь одоо 박소르골 해제 특슨 бэ шууд энд 94-ийн 그런 사람 소르골 дээр 9원이 хоёр сар 특슨 бэ за ахлах 소르골 9-9-이 그런 사람 дээр 99 조르간이 хоёр сар 특슨 бэ их 소르골 дээр 9-7-이 그런 사람 дээр 99-이 хоёр сар 특슨 гэж бүгд ингэ бичсэн байгаа байхгүй юу. 몽골로싱 이래 одоо би түүхийн хүрээлэн академи түүх хүрээндээ 썼어 해제 ород 해제 쏠슨 гэж байгаа юм уу. 체르그 해제 ород 해제 гарсан гэх юм ээ. миний бүхэн амтрын 게 책칠레 타입스 миний одоо юу гэж боловсрол эзэмшсэн. би одоо ямар боловсрол эзэмшсэн бэ? яг их сургууль дээд сургууль 같은 янз бүрийн семинар байна шүү дээ. 자, 솔롱고세린이 어떤 세미나리요 뭐 어떤 박실락 세미나리요 뭐 잔 맥셀 리더십 세미나리요 뭐 어떤 호이훈이 흐그질링 세미나리 개그메트 비 야마르 샤가 나갑슨 복달에 어떤 몽골인 잘로 쳐도 헐버너스 솔롱고싱 배가 니기밀 솔롱고스 이리기니 니기밀 얼람바팅 커팅 벌럽스럴링 가자라서 몽골인 어떤 벌럽스럴 소일링 야미 사이링 샤가 날려 뭐비 솔롱고싱 어떤 소일링 야밍 조크 비치크 뭐인 북달인데 배가 자, 뭉바스 흩들머링 어떤 메달 바스 앞선 연배 자, 소르골들이 야마라 아지 있은 게 북달에 비치슨 배 이니 북대에 빛에 올듯은 미니 어떤 자혈 어떤 놈노도
Одоо би ямар ажил хийж байгааг их бүгдээр бичсэн. Мөн эндээс би гадаад ямар улс явсан гэж бүгдээр байгаа. 91 он Бразил, Манаус, Сан Пауло, Рио явсан бэ. 92은 필리핀, 마닐라, 민도르, 베이징 93등 93 몽골 ирсэн. 다 했다트 창사, 필리핀, 세부, 캄보디아, 인도네시아 бүх юм 해체 яваад ирсэн бүгдээр байгаа. Энийг одоо бичээ тэмдэглэх бол би 어떤 켄트 네그들 어떤 야마르 비 어떤 캄판더러 어떤 요게 미니 어떤 게 남타르 빛에 으흠어 호랄 세미나르 때는 게 으흐다 산안도 어렵고 배 Тийм байна. 차스네르 빛에 놓친 볼 사임바 미양게 순자 이른들은 비 고비 알타 야오드리스 미 허이리명가 조르간도 도르노트 아이막 야오드리스 허이리명 아론들 허프트 고비 알타의 자팡 아이막 야오드리스 아론타운 음은고비 돈두고비 우울한가 야오드리스 배 되게 허린 다 와서 아론 요성 질부를 흡수가 라이막 야오드리치베 자 힌티 사이 비 바양 홍거로 앙었다 야오드리스베 어떤 몽골들 비 고론 아이막 얍주제구베 자인 고론 아이막 오타쿠 야쿠벌 자 수바타라 아이막 옵스 어떤 바양 을기 이 뭐또 연배 야 오늘들 비들이 야마르 내가 텐데글 큰 맛이 좋아봐 야가 다랑 어떤 비 가다 야마르 올스 야오드리스베 야마르 내가 어치마르 배가 어떤 차가 벌함치 뱀벌 야오디 어른 기치 봤을 배 티모쳐서 템데글 큰 맛이 좋아 비 사이 솔롱고스 야마 이치테가 오츠스베 예제 또 거칭옹 들었은 오치라서 몽골라스 이른 거로 자 솔롱고스 나스 이른 두루 개체르시 벌런 자 이치테가 게 이르스베 이치가 게 은드르 나스 오치라서 나스바라폴 이치 한트스 야마르 암드라닌 저릴러크 베스 미 미뚜꾸 이바가 봤고요. 어떤 솔롱고싱 에이치긴 왜 맛이 자보고 암드르치 바이스 놓쳤어. 비야 인 바속고 이바나겠지 에이치다가 바라크 네그 달라는 함트다 하나 아소슨 다한 들었은 야마르 아질슨 되게 한 호타 암드르치 바이스 복다른 게 템되겠지. 어떤 бичиж чадвалсан. 테 테릭 어떤 다라긴 왜 만화의 후드다가 이르치 그렇게 바꾸고 미니 에이치 야마르 훔바이스인데 한 트럭 어느들은 만화의 게르벌링 어석다 함긴 가비아 박을 쓴 홈부슨 미니 에이치 바이 흩도 나서 어떤 맛이 했죠. 너고가 자르치바가 팀 했지. 세울도 실주질에 어떤 솔롱고스 비즈니 야마르 내가 비즈니스 함긴 했죠 아지리슨. 세울도 이래 봤으면 거 주게란다는 게 애친구의 탈바인데로 애첸테 내가 탈바인데로 너고 타랴 작 자르치바가 뭐 어떤 암드레들 배슨 부시면 게 텐데슨. 그러니까 아소슨친 내가 손익연배 솔롱고스 에미크테 투온데는 게 내가 되게 아소슨 아윙 내르 이직 내는 어떤 게 배가 어째서 밑에 집에서 에크칭 내르 북티 사이 밑두고 봐 만화 있지 야가 되게 뻔 어떤 아일링 밥 복다른 게 에크치 나른 소가서 가르스는 다른 함기 수도 가르스는 어쩌었어 되게 비는 거 자리면 거 이직인 에크치 나링 어떤 게 아소슨 배가 바꿔 탄이 에이지 밑두고 개쩔슨 자리면서 에이지 내리지 밑두고 흠봤을 바에 자 이는 어떤 게 설렁고스 맛이 히주웨이 다이니웨이 어떤 컬러니웨이 은그르슨 배가 어쩌었어 어떤 비치고 바람 뜨신 사람 밑두고 팀 연배 되게 어떤 게 비의리호 비 에이지긴 후긴 호입도 에이지긴 어떤 게 투 요미 북들이 책칠래 다라긴 후드 때간 게 비치고로 굽고 싶어 밑두고 싶 Тийм байна. 예? 그럼 저팀 연배 비 어떤 사이 야와 에이치트가 이게 템득을 치셨어. 비드니 암들들 아웨이츠가 나스바라 테리 아웨이츠는 하나씩 있으면 밑두고 봐요. 어떤 비드니 호징 호입도 아웨이츠 한트르 야마르 아이막 담들지 봐있어. 야마르 호트 담들지 봐있어. 야가도 세울들이 있으면 세울들이 야지 암들었으면 어떤 호드 때가 암들었다 요온 해치 봐있으면 요온 저올롱 봐있어. 몇 대째 어떤 호딩 호입들 어떤 샤르히 앞선지 바엔 어떤 에이지 아와서 앞선 얀지버링 뭐 염치 베이지 막았고 그때 테트나르 치선 암드르들 맛이 오 에메요 뭐 테트니 암드르 랑아서 앞선 얀지버링 저올롱 오지라서 어느들 비나르 또 억수지 막았고 아마르 치선 흔들는 것 아웨징 투히 같아 사인 템들 어떤 게큰 어리 호 바시 가시겠지 버터지 바 아마르 치선 비드니 암드르들은 인 템들 그런 게큰 맛이 좋아 봐. Маш хүчтэй сонсогдож байна. Би саяхан нэг ахтайгаа уулзаад тэгээд дээр ах маань надад хэлжсэн л да. Ер нь бид нар энэ өөрсдөө ямар амьдралыг туулсан өвөө эмээ ээж аавынхаа тухай үр хүүхдүүдтэй ямар нэгэн аргаар үлдээх ёстой юм байна. Тэр арга нь юу вэж болох вэ гэдэг.
хамгийн энгийн нь ерөөсө бичиж тэмдэглэж хадгалж авч үлдэх. Эргээ та сая өөрийнхөө одоо намтар буюу одоо CV-г биднэрт танилцууллаа. Энийг ингээд дижитал хэлбэр дээр бичээд дараа нь хэвлээд аваад Binder руугаа хийчихсэн. Зөв. Тэгээ бол хүмүүстэйгээ уулзахдаа одоо ингээ өөрийнхөө таниуцлах ч гэсэн бид бүгдийг санаанд орохгүй. Тийм байна. Тэгээ бол энийг дараа хүмүүстэй хэлэх бол үнэн байгаа байхгүй. Binder. Тэгэхээр бид бүгд Binder-тай байгаад энэ Binder-а хүмүүст ингэж түгээдэг. Тийм. Зааж өгдөг. Нэг зааж өгөх нэг юмтай болох гээд байна даа бас тий. Яг ингээ гаргаж ирээд яг өөрийнхөө ажлын туршлагаа гаргаж ирээд одоо нэг юм зэсэн дээр гаргаж ирж ажлын туршлагаа хүмүүст ярьж өгөх чинь бас гоё үстэй. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр энэ бидэрт одоо ийм Binder-тай байгаа зааж өгөх энэ үндсийг одоо тавьж байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр миний одоо сүүлийн асуултууд үргэлжилж байна л да. Ер нь одоо ингээ хоёулынгийн яриа бол үнэхээр их сонирхолтой боллоо. Та бидэрт бол харамгүй сайхан мэдлэгээсээ хуваалцж байна. За та одоо Монголд хичнээн жил болж байна. 1993 25 наст Монголд эхнэрт хамт ирсэн байна. Тэгээ одоо 31 жил Монголд амьдарч байна. Хэрний багш биш учраас монгол хэл дээр тийм сайн сураагүй. Хэл сурах авьяас жоох муу байна. Яг эхнэр маань хэрний багш учраас ирхэн сайн. Би бол 이제 түүхийн багш. Тэгээ Солонгос түүхийн талаараа судалгаа хийгээ сургууль дээр Солонгос түүх, Солонгос эдийн засаг, Солонгос газар зүй гэх мэт хичээлээ зааж ирсэн. Мөн сүүлийн бас 20 жил хоёрын хүний менежмент хичээл бас оюутнуудад зааж ирж байгаа. Тэгээ одоо энэ жилээс жоохон сургууль төрөх чөлөө авсан. За тэгээ одоо Монгол дээр цаашд одоо ингээ Монголын хоёрын хүний менежмент юм уу? За хүний нөөцийн холбоотой жоохон ажил хийх төлөвлөгөө байгаа. За ямар ч гэсэн Монгол хүмүүсийн хоёрын хүний менежмент сайн байна бол дараа байгууллага менежмент гэсэн сайн байна. Байгууллага менежмент сайн хийж байгаа хүмүүсийн дараагийн нийгмийн менежмент юм уу? Улсын менежмент рүү явах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр ингээ хоёрын хүний менежментийн тотаг талаас болоод дараагийн шатар явах бас 좀 төвөтэй байгаа байхгүй. Бизнес хийж байгаа хүмүүс ягаад тундор хампурж байгаа гэх бол хоёрын хүний менежментийн тотаг талаас болоод тийм байгаа магадлал их байна. Тэгээ хоёрын хүний менежментийн дараа бид нар сайн сурах хэрэгтэй. Ягаад гэх бол одоо ажиллах потенциал маш чухал байгаа байхгүй. Өнөөдрийн Солонгос компаниуд хятад ороод компани байгуул үйл ажиллагаа авсан чинь маш хэцүү байгаа. Одоо их бүгдээрээ ингээ гарсан байна. Солонгос нэг хүний хийж байгаа потенциал ажил хятадаас 3-аас 10 хүн хийж байна бол хэцүү шүү дээ. Тийм учраас одоо ингээ бүгдээр гарсан потенциал сайн гарах юм уу? Гүйцэтгэл сайн гэх бол цаавал одоо хоёрын хүний менежментийн талаараа сурах хэрэгтэй. За тэр нэг нь тэмдэглэх менежмент, чагийн менежмент, тим юм шүү дээ. Одоо менежмент гэх бол за хоёрын хүний менежмент гэх бол чагийн менежмент, тэмдэглэх менежмент, зорилтын менежмент, мэдээллийн менежмент. Сая та ном уншлагын менежмент, за дараа ажлын менежмент. дараа хамгийн сүүл 상호гийн менежмент, эрүүл мэндийн менежмент. Ингээд 8 хэсэг으로 хувааж болно. ерөнхийдөө энэ 상호гийн одоо боловсрол Монголд бас нэлээд чухал гэж бодож байна. Financial literacy гэж ярьж байна. Financial 상호, literacy гэх бол бичиг үсэх мэдгүй literacy гэж ярьж байна. За, өнөөдөр хамгийн чухал юм нь Монгол улс өнөөдөр ингээ газарын баялаг явах бас хэцүү. За, ингээ хязгаар тийш. Тийм учраас энэ дэлхий итгэж байгаа хүмүүс нь 상호гийн байгаа байхгүй юу? За, Америкт байгаа 유부리초도, 유대초도, 우죽본, тэд дандаа Америк бүх 상호гийн байгууллага барьж байгаа учраас Америк улс маш хүчтэй байгаа байхгүй юу? За, тийм учраас энэ 상호гийн талаар Монгол хүмүүс сайн зах бол Монгол ирээдүйтэй гэж би бодож байна. За, мөн 상호гийн талаар чаг тэмдэглэх мэдээллийн менежмент талаар ном унших талаар ингээ хоёрын хүний менежмент бид нар сайн их бол Монгол ирээдүйтэй гэж би бодож байна. Бид чинь цөөхөл. Тэгээ энэ цөөхөн чинь яг өөртөө энэ хувь хүний менежментийн арга барилыг хэрэглээд олон бас өөрийнхөө давуу талуудыг маш хурдан олж хараад ажил мэргэжил дээрээ дэвших
А гэхдээ энд юу туслах вэ гэхээр энэ хувь хүний менежментийн асуудлууд л туслана гэж хараад байгаа. Биднэрт зөвлөх ном байна уу? Одоо яг ингээ харах юм бол маш их ном байна. Та биднэрт энэ яг түлхэц болох ирээдүйд маш их хэрэг болох номуудаас 자, тайлбарлаж 어떤 өгөөч. 야마른 내가 암질튼의 헛들로 가야함식대 바이너리 놈배. За тийм байна. 이는 강규영 자희란 어떤 허용훈이 매니지먼트 탈란 맛이 사인 어떤 사이에서는 조르간 햇색인 탈란 맛이 어떤 게 템덱슨 배. 되게 이니 그 사인 온샤라겠지. 호스치바이. 혹은 어떤 우리나라에 있는 잘 듣고 있는 놈일 때 어떤 타임 매니지먼트 어떤 가링 아우가 히첼링 가링 아우가 자 이는 널리지 매니지먼팅 어떤 히첼링 가링 아우가 배. 자, 이 놈이 어떤 소르스니 따라 다 어르바서 보살 어른데 자꾸 볼럼시대 배가 버트치배. 또 한들락이 호치게 그 맛이 좋아. 암드랄 뻘 유ring도 쭉 한들락 타가서 이게 집배가 있지배. 몽바서 어느 가르치배가 니김들 조르실링 호치게 집었어 놈배가. 조르실링 호치. 자, 조르실링 호치 봤어. 맛이 좋아 놈배. 피터 드르깅 어떤 놈도 들어봤어. 좋아 놈도 배가. 피터 드르깅 박씨가 어떤 몽골레를 가르슨 우르 부텔 때 어디를 딱 아지탄 놈바스 배가. 인 놈치슨 맛이 좋아로 치렀어. 호잉훈이 매니지먼트 헐버테 객벌 우르 부텔 때 어디를 딱 아지탄 게 피터 드르깅 놈 맛이 좋아 놈배. 객메트 오늘들어 니김들어 놈은 한 가지 해봤은 배. 미니 하르슨 배. 몽골도 놈 배하고 있지 이렇게 비시. 어떤 우능대 빛나는 남들에 따라 타운전 놈은 씻은 법 맛이 어떤 이흐 놈 원시는 게 제일 벌러. 타운전 놈 원시 팀 아무랑 하지 비시. 질 타윈 놈 원시번 타운적 흑번 아론질 원시 놈이 톱싱배. 뭐 Тийм байна. 타운적 흑번 오늘들은 몽골도 원시 타운적 놈배 있노 웃고 타임명가 놈배가. Маш их ном их байна. 강규영 자기를 어로 타임명가 타운명가 어르침 원시배. 타운명가. 5,000 ном уншсан. 타임명가 비시 타운명가. зе. 타운명가 치는도 하라래. 질 타운명가 질 타임 놈 원시 게 해도 버지가. Тийм байна. 이흐 놈배가 봤고요. Их ном байна. 자, 질 좋은 놈 원식 직선 이흐 놈배. 대모차서 어떤 우리도 비는 놈 타운조 놈 박비시. 자, 타운조 놈 원식. 미양가 놈 직선 이흐 배가 봤고요. 어느들은 몽골 델구르 또 측번 이흐 놈배. 되게 다나른 놈아 원샤라겠지. 호스치바이나 고이고이 놈 이흐 바인. 자, 상호경 놈 템데글로 컬버테 놈 네텔링 매니지먼트 컬버테 놈 사연 원식은 맛이 주 바이나겠지 버터치바이. 상호경은 어느들은 맛이 좋아할 어느들은 몽골 하면서 몽골 맛이 좋아할 치치바이 격태 몽골이 달라는 밑도 바이 몽골의 댁은 뭐세 상호경 흐른 거를 락다 탄득훈 요모 팀 하면서다가 흐른 거를 등하지 비시 어느들 비니 몽골 인텔리 함경 실드 캄판데를 흐른 거를 라 텐데스 아시카르테 하조트베가 바타 하조트베 채찍 테르 몽골로 사인 비즈니스 차탁고 지금 비는 야치가 델히 함경 실드 캄판데를 흐른 거를 라 테드나라서 너것들려면 아시가 그렇게 봐요. 뭐노? Мөн байна. 자, 뭐 가다트 캄판데를 흐른 거를 팅 협차가와 어른치벌은 우구이벌 몽골도 토로치선 암깅 실드 캄판이 다 우절해. 예? 아우 에이제 게르블 호모스타가 몽고 제일지 흑벌 주게라 학고겠지 봤다 흑벌 아스를 받고. 사이 만화의 후퇴가 치스비 어떤 야마는 내가 비즈니스 인겠지. 억선 야마르 세트가 생겼고 주게로 어떤 후 토르실락테 벌러래겠지 세트에서 억슨 벌어서 아우 훈이 협도 테르몽 버차지 않겠지 아하고 헤르비 어떤 비우리 몽고 흐른 거는 게벌 후퇴 흑고 하르차 토부터가로 몽고 흐른 거를 듣고 흐른 거를 듣건 함경 시트 컴퍼니 하이 주직이르테 인 컴퍼니 자기를 야마르 훈배겠지 쏟달 주직이르테베 인 컴퍼니 이래도 있대요 우구요모 우직이르테 테르 캄판 사인 캄판 없고요 뭐 야침이 트고 테르 캄판 어쩌 오직 막 좋아할배가 받고 아질른 가자를 어쩌 인 캄판 야마르 햄자가 아질지바가 오직 그랬대 테르 캄판 얼어주세 너희도 얼어주제래 야마르 톱신경 캄판 엄배 몽골도 어리고 호도 야마르 내가 소르걸도 얼을지 우주마르배 야호 테르 소르고 어쩌 주세 그랬대 함경 투른도 어쩌 요 우직호 우든 했을 우직 그랬대 봐 되게 다른 너일 넣쳐두세요. 너일 야마르베 테르 서로 걸린 톱시슈. 아득스노 헤리제릭 테르 매니지먼트 히치바가가 하라가 함긴 햄주루 벌스베가 봤고요. Тийм байна. 디모쳐서 오늘들은 뭔가 함경 실드 캄판 야마르 캄판 테르 캄판데를 그런 거를 팅히 에지테가
함트랑 비즈니스 хийжбаг төлбөр өөр байна. Тийм биш төлбөр хүмүүстэй мөнгө зээлжих юм уу? Ямар ч болгоомжтой байх хэрэгтэй байна. Санхүүгийн мэдлэгээ бас их өргөн тэлэх хэрэгтэй байгаа. Маш чухал шүү дээ. Тийм учраас сургууль мэргэжлээс хамаарахгүй хүмүүсээ өнөөдөр Монголд орж ирсэн сайн ном байна. Тэр дотор 10 гаруй ном нь чавл уншаарай гэж хүсэж байна. Тэр маш чухал байна. Ялангуяа үйл хөдлөх хөрөнгөгийн холбоотой ном байна бол уншаарай. Одоо 상호гийн холбоотой юм уу? Одоо сайн ном их байна. Таны хувьд бас энэ мэдлэгийн менежмент, номын менежментийн тухай хичээл ордог хүмүүст шууд 7 хоногт нэг ном уншина гэж зориод унших юм уу? Ямар байдлаар эхлүүл 97 хоногт нэг ном унших хэмжээнд очиж болох бол? За үнэн цаг байхгүй биш. Аха. За та нарын ерөнхийдөө ийм одоо ингээ 200 хуудастай номыг унших бол 3 цаг болно. За зарим хүмүүс нь ангараатай унших чадвар бол 1 цаг ч уншиж боломжтой ном байна. За ном унших чадваргүй хүмүүс нь 7 хоног ч гэсэн энэ уншиж чадахгүй бай. За ямар ч ном унших чадвартай болох юм ач хол бай. За номд дасгах хэрэгтэй бай. Ном дасгах. Би нараад энэ гаруутас бол одоо бидний шин биеийн одоо эрхтэн болсон бай. Тийм байна. Энэ одоо ингээ байнга одоо хүмүүс гаруутаст аваад явж байна. Миний одоо биеийн одоо шин эрхтэн. Тэг бол ном ч гэсэн би нарт шин эрхтэн болох хэрэгтэй бай. За ерөнхийдөө гаруутас дотор хэмжих юм байна. Гаруутас юм уу та хэрэгээр YouTube харж байгаа ерөнхийдөө үзэх бол таны тусалж чадахгүй цагийг гаруутас юм уу YouTube юм уу одоо Facebook дээр зарчиж байгаагаа мэдэх болно. Тийм байна. Аянда өөрөө санамсрыг харж бай. Ном ч гэсэн тийм бор. Санамсрыг хард. Зүгээр одоо чөлөөтэй цаг байм бол унших хэрэгтэй болохоос ном унших цаг тусдаа гарна гэж баггүй. Эмнэлэгт очоод хүлээхдээ унших. Автобус дотор унших. Одоо ямар нэг юм хийхдээ завсарх цаг байм бол унших хэрэгтэй бай. Өдөр 30 минут унших бол за нэг долоо 3 цаг 30 минут үлдэж байна. Нэг ном унших хангалттай цаг байгаа баг. Зүгээр одоо завсар цагаар унших бол болно. Мөн үү? Мэдээч одоо мэргэжлийн ном юм уу ажилтай холбоотой ном нь өөр байна. Тим ном нь ажлын цагт унших хэрэгтэй ч магадгүй. Үгүй бол өгөөлөний цаг. Хүн өгөөлөө за 5 цагаас юм 8 цаг юм уу? Маш чухал цаг байна. Би ерөнхийдөө ажил дээр 6 7 цагт очдог. Тэг бол одоо 7 цагаас очоод хичээл орох 8:30 хүртэл хамгийн миний чимээгүй ганцаараа саат болохгүй цаг бай. Тэр үе одоо библ чи уншин, би өөрийнхөө одоо ном чи уншин. Одоо хамгийн чухал ганцаараа гой цаг байгаа. За тэр цагт ном унших маш сайн бай. Өшөө одоо өдрийн хоолойд жоон завсарх цаг юм уу? Тийм цагт ном унших маш хэрэгтэй бай. Орой ч гэсэн жоохон. Тийм учраас ном нь хоёр 충분 дээр байнга авч явах хэрэгтэй бай. Нэг нь бичих баян дээр. Нэг нь ном. Хоёр. Мөн бас iPad юм бичиж чадах юм байна бол дижиталаар бас нэг баян бол сайн бай. Тэг ямар ч 충분 байнга нэг ном, нэг дэвтэр аваад явах маш чухал байна гэж хэлж болно. Тэ. Өнөөдөр Монгол зөндөл ном гарсан бай. Тэгээ хүмүүстэй би санаал өгч байгаа ном ийм олон. За. Санаал өгч байгаа номнууд байна. За, Питер Друк ном өнөөдөр Монголд 3 ном байгаа. Үүнээс гадна цагийн менежмент холбоотой 뭐 상호гийн 바벨론 баян хүн гэж бас ном байна. 신화를 гарсан юм шиг байна. Монгол хэл дээр бас 징기스칸 ном бас байна. 준돌롱 ном. 자, 나이 허리 자라침개х 놈치 байна. одоо 조르실링 후치게치 байна. одоо түүхэн дээр одоо 리ኳ뉴 솔롱고싱 одоо 박정희 гэх хүмүүс бас байна. одоо Монгол дээр өнөөдөр их ном гараад ирж байна. За. Ойтнууд 4 жил турш нэг номч сайн уншаагүй төгсөж байна. өнөөдөр ч гэсэн манай энд хоёр хүүдэд ирэн 하가센 өдөржингө ном уншин гэж ирэн 나비 номын 상 дээр ном уншиж байгаа байхгүй. маш харгатай байх байхгүй. мэдээллийн хэмжээнд дээр 4 жил диплом авах нь чол биш. Тэр хүн
드론질 해뜬 놈 원신 게 테르훈이 차투하게 제르치고 시카고 이크소로고 팀 사인소로고 비시바이서 되게 신 자히랄 얼어들에 넥 오이툰 복들에 좋은 놈 원시야 선거도 자힐 좋은 놈 원시 헛들건 가르슨친 시카고 이크소로고 어떤 노벨링 샤가날라 두릉 소로고 봤어 만화에 솔롱고 소스 네그 노벨링 샤가날 집하고 죽흥 어떤 앵의 타이방 샤가날 네그 멤버 시카고 이크소로고 뻘 함경가 또 실트고 소로고 게제르치 벌렁 들은 놈 원시 털버트 게제르치 벌렁 Тэгэхээр таны ном унших энэ зөвлөгөө бас их үнэтэй надад сонсогдож байна л да. Хүнд ер нь цаг ном унших бол цаг байгаа. Тэрийг олж харахгүй байгаа. Тий. Тэрэндээ төлөвлөлт хийж чадахгүй байгаа байна. Дээр нь өнөөдрийн ярьсан хоёулынгийн сэдэв болох Binder гэх зүйл. Binder гэх зүйлийг бид нэр маш хурдан таниад мэдээд энийг таньж мэдээ гэвэл одоо энэ билеэх ном байна шүү дээ тийм ээ. Энэ номыг унших бол энэ бүгдээр энд ингээ маш нарийн бичсэн байгаа. Яагаад тэмдэглэл хөсдөж байна? Тэмдэглэл харах, цаг тэмдэглэж байна. Одоо өөрийнхөө 아이디어 санаагаа яаж тэмдэглэх. Ерөнхийдөө энэ зүгээр хоосон Binder нэг аваа өөрөө бүгдээрээ өөрөө янз бүрийн 어떤 게 хийгээд оруулах бол цагийн одоо юу вэ? 매니지먼트 협치 өөрөө 어떤 게 조라고 엑셀 영어 PPT가 조라 어룰라 해볼래 바인가 해르겠지 볼라 자원 어떤 가다타스 운테 뎁트리가 혹시 다 어르터 함경 더 히름스테 차깅 매니지먼트 그거 염이 가르가 해르겠지 볼노 이니가 어떤 다 어르 프린터로 희게 어룰라 해르겠지 볼 어떤 탄이 가르가슨 부힘은 탄이 바일락 볼로 겠지 볼로 эргээд нөгөө Binder дээр нэг нэмэлтнийг хэлэхэд нэг бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлээд байна да. Бүтээлч сэтгэлгээ. Хүний ер нь бүтээлч сэтгэлгээ хөгжснөөрөө цаашдаа бас нэг амжилтын тодорхойлт болдог шүү дээ, тийм ээ. 자, 이번 저 함경 투론 타니 희금은 함경 에크니 해석은 대로 다 어리 컴퍼니 탈라르 어떤 타니 컴퍼니 페이스북 대리 뭐 컴퍼니 너거 웹사이트 배가 몇대 비슷해. 테리 내고 뭐 허이로 타서 오르르 그랬대. 자, 허이로 두간 다 어리 그 어떤 메리그질링 아질 다 어리 컴퍼니스 앞선 아질링 탈라르 비치 그랬대. 다 다른 염들은 다 어리 어떤 게 쏟달가인 프로젝트 염베이치 벌리시대. 프로젝팅 히치 바가면 북달에 히 그랬대. 다 스크랩 어떤 한주분이 몇대 텔레비전 어떤 탄이 아질때 헐버테 몇대 넣어도 초골라 엔 핫같이 하고 이렇게 돼. 뭐노 탄이 어떤 마케팅 살바를 히치바이노 울 호텔롱 거 히치바이노 탄이 어떤 얍치바가 차시트 어떤 게염 되게 뭐 테르훈 다른 엔도 뭐 탄이 아질락 함트랑 아질락 진 술제 탄이 뭔가 후모싱 어떤 게 헐버트 포크혐이 몇대가 템덱을 잡고 이렇게 받고 어떤 테루훈이 달라로 트루스로들 치비치벌런 테루훈 야마론 바이 야가 다 차시 나타 함트랑 아질로 초알 훈시대 테드닝 어떤 게 부х 멘테가 하트가 작본 맛이 또 초알 아질바가 받고요 뭉 우드르 토트밍 아질릭 템덱을 염 바스 비치크리테 어떤 엔드 어떤 탄이 요게처럼 알싱하라 탄이 어떤 질링 틀르고 나슨 토르시 틀르고 복대 가르가 타일 때 허리 고치도 치타이 달른 나수르 요요 비치크때 질링 틀르고 또 로너긴 틀르고 사링 틀르고가 템덱을 지압지 벌런 어떤 엔드 바스 준돌로 페이퍼 바스 게링 어떤 요게처럼 헐버테 게리 블링 조라고 뭐 팀 좀 바스 이게 얍탁 되게 인 바인더 볼 요게처럼 미니 암드라닝 매니지먼트 히트 부х 어떤 바가 제릭스 함경 초알 바가 제릭스를 봐야 나겠죠. 이리치 벌론 뭉 오니 하젓 다 했던 내가 놈바인바 이는 바스 원식 흑배고 쳐서 사인바 때문에 쳐서 바인더는 놈 바인가 아와드야 훈 허용훈이 매니지먼트 함경 초알 호칭 줄 바이 Энэ бол маш их энгийн уг нь. Даанч энэ дээр хүн зориглоод нэг алхам хийчих хэрэгтэй байгаад байна. 유튜브 파트체책 유튜브 гэж байгаа. Тий. 텐드 어떤 미니 샤이바이 자 비솔롱고사스 바스인 스리피 바이굴락 데르 호rel랭데르 또 아질락 볼람칭 컬버직선 Батцэг ютубер. ютубер. Тийм батцэг ютубер бол өөрөө яг энэ YouTube сууг дээр баг контентууд хийдэг. Номын тухай контентууд. 파트체책 북튜버. 북튜бер. батцэг 북튜버 гэж. Би доор линкийг хавсаргаад оруулах болно. Та бүхэн заавал батцэг 북튜берээр ороод мэдээлэл аваад бас тэр хүний одоо контентуудыг үзээрэй, дагаарай. 아무래도 오늘들은 이게 비 소로골들 히첼자가 바스 자림 니김들 어떤 호무서 나도튼 허입칠랑 게 소로스는 호스배 자 테드나르 너무 시지 히슨 되게 어떤 요게 저렇고
인 바인드링 비치치 템드게 제힐슨 함긴 걸려면 이게 소라 도싹 비시 구이치트길 가르치트 바이 Аа за. 구이치트길 객벌 류의 객벌 주게를 사람 설구의 어떠비 어떠 야마나 사이투그리가 없은 바인 이는 구이치트길 비시 바이 구이치트길 객벌 어르칠랑 털널거가 바이르트 자비 어떤 게 털널거 자 사이투그리 언론어겠지 털널거 타이가 사이투그리가 없은 번 테는 암질트겠지 벌로 구이치트길겠지 벌로 그때 팀 비시가 어떤 게 사람 설구의 사이투그리 없은 테는 비시 비 어느들은 캐릭터 요치구에 아마르슨 바이 자, 빈 미니 털럭들 언더의 요치구에 아마르나겠지 비치슨 번 테는 구이치트길 뭉바이 뭐노 디모쳐서 구이치트길 그러면 미니 어르치슨 털럭극인 다고 빌르슨 토일달 구이치트길지 디모쳐서 어느들의 타나르 비터드르크 타니 구이치트길 그러면 소르치 타타 구이치트길 가르 그러면 소르치 벌로나겠지 선배가 봤고요 디모쳐서 어느들의 몽골도 배가 보고 잘로 쳐도 구이치트길 가르트콘 벌러쓰겠지 호스치바이 자 털럭가 타위 테릭 구이치치 우저르겠지 자 바이를라 За маш их баярлалаа танд. 자 바이시대 За.